Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. MDC Kajayao constituency wa polling do ula play pet ba e kamadan ni lekai basketball jong Nora Evelyn High Secondary School Kolapati Shillong. Ha kani gajingalang la sakhilang da ki pastor na kabalang ublay kinohikai bat ki khna school. Kani kamadan basketball kabala play mentakasngi kamdai shu kabadang thamai Henry kadai ka ba polling do ula penyo house nem arhaja hendriu min ba ula longkum umentri sarkar. Bergerak ke education dia kena ke school report dan ke school berjumpa Nora Evelyn School dan ambil flat. Nagaktian kebakhoi keong seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Wat shopi yaga himana jumu play bat yaga hok kejumu bat iki bat an sa ai lang tam api bat ndangian sakoi bat kabeta jong kaktian play ka ongpat hangi, the kingdom of God is within you. Ka hima jong play kira na po jong pi. Ka ju ka kot ka bakoi ka bahikai ka bat ka ong ini bawat sha ya ka hima jong play. Ka ju ka kot ka bakoi ka ong bagata ka hima ka na po jong pi. Ka ika jingikai nanta kajingikai nanta kalong hablem apo jungi bei siap atap la pendrum ya kahima jungublei. The spark of divinity is within each one of us. Akwa ba hanging ngayang bawat pikat ingat mu chief guest and they have bangawan hangi Nora Evelyn School para por ngam snow show bangadi guest di ba siya khat soba and they gana snow long lang way ki host marna idan bantang pek angtai leng arjar ndrio milada ban snai ni basketball court arjar ndrio ka long la palat shibos na menta bat menta kasi arajar apar ngawan biang ban na benta ka renovation jong ni kaju basketball court ke bomon ba gaspan ke jong kini kisnem kiba khatsan snem ngayo ban benya penentin ni kini basketball court pemakalong bantu bahaya ka but kabang smoke bendo kolong ba last visit mga wan sini
aka food fest i principal ile itu yang ni don bok paning kong ni perkhat ngiyo eka basketball court andai anda perlu no kani kayeng mani kani ka basketball court kalong kayeng mani nak betan jami lagu baas nami apo iwei piwei na bikinangi pat kamtaman kini gihat kibarit aku abangan pensengau udan neu priak ding jong ke jinglong blay that's part of divinity but balara kamlong kubda isim ki pacha ki nongsanchar ki bakrau ki brio ki bakrau tam indai ki brio ki ba nagi yeng sim nagi yeng pacha nagi yeng jong ki ba rio spa ki rio haja handai ke history ke itu i da kumoi u David u deitang u nong ap lang bro hadu bu dalong uskin Joseph dia berasa kem banlong kumung brau hadu bau dalong wei di brio ke brau tam kejuk ter mi kuliah hadu ke modern history Nelson Mandela laong iu wa nungla man kiu akabas namar tan kidoli kila ban rum pakan syong akabas andre ulak laban long president jong kari jong hadi kejing kun babun pun snap kintup kejing don kejuku apo kayen mendi abernyo li snap kadang kekentir ke bohong ba kibrio kimaji kibakraudo kibatubedo apatai kire kibami naki dawyong naki eryong kibajurtam. The best of sailors have always come from the stormiest of seas. Tapi kum ki kimi ki pa, but ki hep ki korin. Nangek bun na piwan na ki yeng isam ki belong low income but middle income group. Ngimday na ki yeng ki ba kadut kaksial karupa. Henry na kita kilong yeng. Lasay ikikun kijongpi kibangangit kumalong itu ihaprit nandan elect dan achieve sabar jong kategori kejongi aka liang jong sports kidang dan rusyu shibun ngai yakata wealth of talent akan dikejat menurut kejongi tapi orang ke sports tapi orang ke music kerwai ke siau ke arts borok apa jong iwei paiwei napi kadon kini don lu priading yau banganget kan long ka benda kadon kinong hikai ban kikimi kikpa babin penting kena babunyai rehem ban babunyai meh bat ba na utau priading pin rehem ban pin ai jing shai kumba ketin ni kong you are the light of this world mencem teo ngalai boy satanywa ban akapor ba one pie ngilasangnya aga cemetery gom zidam kaba ratep iki missionary di Balawara ya
Lihat ding jong ka jing syai. Siya kani geri ke jongi. Bat kata andang lapoi. Ngayu ya ke jindep jong kalok jong Reverend Thomas Jones. Bala ai ikitak tho ki jongi. Bat kumju ke jong Dr. John Robert. Bala ai ikot pulie kenthop group. Ya ke jing roi ke ba nier roi pat ba. Kum ke national anthem ke jongi. Ri khasi. Agani ki khniat ski ki don ki bay World Cup. Bat ki ong kumno kani ke Wales ki roi pumban da kasur ri khasi. Ishim da ke jing roi jongi. Kani ke generation ke jongi kim kip ba ke Welsh national anthem. Nah syukurwan sur ya ka nak de ke anthem ke jongi ban roi ri khasi. Bagi ong kala bagi ni ki Welsh kishim ke jing roi ke jongi. Te kai ke ba nakwa ban drive home ban benrum apa lagi jompi. Kolong ya kan ni pilak ban start, pilak ban champang, pilak ban Tracy Tom, pilak ban long kat bolong. Henry ke gift ke bakhlaudu ke bapi dia ban ban eyes anyway. Kali the gift of passion. The gift of passion. Ke jingshit hem ke jompi. Hem ke jingshit hem. Kana blong tu besuk bagi berikin wan nasi yang duriau nakawai ke kontinent wan asora Thomas Jones lopai asora aga apo atrik Nigeria June kat praspat Southway hadir ba urusyong dagalie na Bengal ban boy seseorang. Boy yang beri ba ketiin joki umnang ban sahai umtip bapa menyo kumno ini kan makini beri ba kumno andai ulannya akan mission gitu. Balai bakaran ke passion apa jogu ulannya ulas scam yang kanong rim bat ula ai yangi yaki dakho kiba kumba ye ne ke jumpulie na ke kdien ke jong play kini ki dakho kiba uni briwan na ka way back the continent na reways kabar ki hajar kilometers na preng jongi ban boy ban sha ke jinggulngan ban sha ya ke jikting bansha iki challenges ki babut but ne hadu ba unayo ban ai iki dakto ki jongi abang perkhat ya kani ka passion kani ka zeal kani ka enthusiasm kani ka jingshit hem ki jongi asyik sabki haba ki dan pak ki brio ki jongi kiba syak transfer show sting ki wan ye kedua ki ong tosi yarap bu no yang hasilon de ngaperhat ubrio na wheels wan sha sora ban kai yengi ban tho mangi na sting ni ong tawan ra no si ngi hasilon baga jangai tan de kabakum kedo ke sense of service kepada nepok na kata-kata larangi baik yang imang salang bagi grand sepang kajing tuna, kajing duko, kajing hiar jom kesensyar khadar hagi yang barok ai bangin kenmau kumbarwai Michael Jackson Man in the Mirror. I'm looking at the man in the mirror. I'm asking him to change his ways.
uang ngapet yu brio hakayit kami lan ngong yu kela ya kita dia ki jome kabamot bangi bet trial dia pila ayu he contribute ayu he kan bahag no ya sincha khalar lada ka vote ke jong phi ka hok jong phi ban jit nong mi khmat ke shong do tang ar hazar tika ba phi die yak ta ka hok se ke bathom bisa ban da phi yo ba de ya ka sarkar ko long corrupt phi ong ni kai ki be to ni ki tai ba yu lu mano ba hi kai ga jing lu ma phi ba de shwaning kong ya ka epek ki jong phi ar hazar tika the man in the mirror Michael Jackson. But nakata wong ndaw brio. Bet yela dia ka yit kami. Ndaw brio. Uklai igil dia jumu. Di hadir kata unsapai pandruai bat heal the world. Berkhiya ek pertai. Dinamla ban berkhiya ek pertai lada jimla ban berkhiya yeladi. Hapreng jumpi kum gabalang reng jumpi kum school ki no hikai ban thaptam ki student sangi. Ka message ke jonga mentan step kedai ka message jong ke jingkermen. Let us make the best use of what we have and deliver the best. Nia tunum palak, nia kunyum palak, and like ni don ayu, ban ay kalian. Ni sini ye shong bakam shit kasni, nia ud, nia dai, ni kemat ni om reti, kasit palak kasni, katami ni. Ini kita shong situ sebelum jongi ni yos, setai mo kapsaan. He would have complaints. I ingin tunai a list of complaints, but ingin penbun a list of contributions. Akan dikupur dagajin kemen. Kene school, Nora Evelyn School, kadi sakaway pat kanong muna specimen jong ikam kipabaha, kipasang naki AKA kibarit. Natip Bapila educate yiki kena alip, but don lagi kibala kio sya ki levels jong ki doctor ki engineer ki brio ki achievers haki yang ki prepare jong ke jingim kamnom kabasuk lada ni ngimdan kawai apa jongi but kata kadai dream big. Yai berkat, yai bosnio, yai kalau baha, bagi kau kerap. Kecik fair kejong, kecik kejongi brio, nak kiwi pat forms of life, kiwi pat kijing tahu. Kalau mau kiwi pat kijing tahu, ngidip bagi kelung. Lagi day ikla, lagi ngiem hidup balakai ki inklung insan nak in benka, bat intomen, bat kisayap. Kata kali ke history ke jom kiwi pak. Ada ke history ke jom brio. Kali ke history ke jom Mandela. History ke jong Gandhi, history ke jong Aristotle, history jong David, history ke jong kena di balakha lekat hijing dunia hidup khatmat Henry hijab
hagi sports bagi orang Paralympics. Tidak kalau aku ya gini untuk message apa yang jompi. Matip borok pilih kuat punya result. Ambil ban sembun kepor. Kali kesegi pakai yo iki result ki jompi. Andai mau ini result apa bintang apa sih ambil kebuan lagi marks ki pakai yo. Result apa hadap jadi when you bridge the gap between who you are and who you are capable of becoming. When you bridge the gap between who you are and who you are capable of becoming. Hawapi, ganis no. Ya kani gap apa yang kaya kaba pilong nanta, bat kaya kaba bilapan long. Bat ompet iki para long pada kelas di competitors. Jompi. Yeah, the competition ka crowd kali apo jompi. Katnu pile bat katnu pila badle. Wanla ay kita haju teka result ke jompi kali. Kita kapaglalap bat pene yang tahu spark beliadik jom kejinglong play the spark of divinity. Nah, dedicate sa hisin na IT ia kena ke project. Kalau ngilang on the second phase ke Joka, Shafi ke school, kita kaba next camp. Ba nak ni ke basketball court. Kini di players, di pandang ketiu, ia kena ke sports, game of basketball. Ngapuli hang nuri bagi orang ba advantage. Pahilai basketball kita jom kita jeram. Namar haba pidan ka height ban skor ka khamso. Andre halaju kaya kata ka artikel la thopat baki dan pat ka advantage jom kita khamlik ban namar ban maneuver apa basketball court ikhamla ibal court karaniang. Dia hangno bidak kami dak. God nejrom, li nejom. Make the best use of what God has given you. Dan kami yang berbahatam ni kaya mau play, bola I happy. But kenapa begini? But he done. He orators, he was debate, he was habakistan. Ikosiu jongki masan stangkan ikinyo ora arteli baru tentang uset Henry gila kelalong ki urida hitam apa say kenmau ikini bagi beliau ibuan ningkom bagi kai ini ya modern civilization gim sotu ya kaktir gim dip ipoy hangnuru Henry, ila yaine hagathom. Yaine hagathom. Wat shwaya ke himau play. The kingdom of God is within you. Bring the kulang ini baro. Rishwon. Clap for them. We also have a special felicitation category for one of our students, Irik Menlang Shabong. Irik Menlang Shabong is here in the arm wrestling competition. So kindly give her a big round of applause.